So ke ngicela ukuthi sifundzeni ke encwadzini ya Hezekiel 22. Ezekiel 22 livesi yaba ngu-30. Ezekiel 22 livesi yaba ngu-30. Lotholile noma ngibani angasifundzela. Amen. Sicela sibusisele futhi manje ngithandazwe. Amen. So simakade uyakhuluma la bazalwane. Ukhuluma ngokuthi wafuna umuntu oyawuma esikhaleni. Wafuna umuntu oyawulamula. Naye kunawo sekukhona noma ke nawo uthi sekukhona emkhathini kwakhe nesipho sakhe. Praise the Lord. Wafuna umuntu wangamtholi. La ngendasi ke uthi simathe ngoba angatholi umuntu. La kuyawumala esikhaleni athandaze noma ke avimbele ulaka lwami. Awuseyobhubhisa vele. Praise the Lord. So ke uNkulunkulu lele simkhontayo nomdalo wezulu nemhlaba nako konke lokho. Lo nemusa. Kanti futhi at the same time uNkulunkulu lonolaka. Kute lonolaka njengoNkulunkulu. Uthi unelulaka loluvuthako. Praise the Lord. Lo Nkulunkulu esimkhontayo. Lo Nkulunkulu lo muhle ngale tonke itikhathi. Unalelinye liside lo ngeke ukuthande nasaluvulile. Praise the Lord. Amen. Muhle uNkulunkulu wethu usidalile wasithanda and ubheke ukuthi nathi siphila emhlabeni sithandane. uNkulunkulu wemusa. Kepha ngale kulohlangothi luya unelulaka lokuvutha. Kepha noma alelulaka lokuvutha kuneyade bazalwane ukuthi muhle uNkulunkulu. Khona lapho ukuthi nangabe kwekhona la awuvimba. Futhi kulaba lapho indaba sentweni enjani. Indaba sengiphize ngiyalwehlisa. Nakutaba khona umuntu lataba sesikhaleni abese uyashweleka noma seluthinzile lolaka lwakhe. Kepha nakutaba nemuntu lataba sesikhaleni ubese uNkulunkulu uphinde futhi uyathola. Maye muhle lo Nkulunkulu. Maye muhle lo Nkulunkulu. Singajaja thina sikhulume lokho ukuthi sibalibani kepha uphinde akube uNkulunkulu uphinde abe loqobo. Praise the Lord. Amen. So ke uthi ke kulesive lesi la sathi sibhubhisa manje. Ajela Jeremiah angikakhanzi umuntu. Lokusho ukuthi uNkulunkulu ufuna umuntu bazalwane. Ufuna mina nawe. Ngeke aze avinjwe ngumuntu longasinziswa. Ngeke aze avinjwe umuntu longemi kahle nenkosi. Kepha ufuna umuntu lome kahle nenkosi athi inkosi baxolele. Amen. Bese ke uNkulunkulu uyalubeka phansi kulaba lakhe. Mina nawe sifuneka sibe lapho. Sifuneka sibe sesikhaleni. Uyasho malume ala ngaphambili. Athi kulabantwana lelo seyingenile akapheli lutho. Bathi asambe nisiyokuma emkhathini. Ukhona uNkulunkulu.
le tandla takhe letahlala abazalwana tinjani kepha tivulekile umsa wakhe. Praise the Lord. Moses uNkulunkulu umnika umsebenzi wekuhamba nebantwana bakhe ukuthi abahole. Bayahamba la endleleni bantwana baNkulunkulu bantwana baIsrael sebenta izinto letiphambene. Lethi uNkulunkulu bekathi abatshela ngathi ukuthi ningakwendi uthi le ningabe besenikhonta labanye bonkulunkulu. Le ningabe besenenda nabo. Praise the Lord. Amen. So bayakwenda ke bakwenda kuze kuyaphinzelela. Kwabe kuba khona umuntu noma emkhathini. Lo mholi uNkulunkulu bekabanike bona lebe kuMoses njalo bekatholakala emkhathini. Athi inkosi nasi simakade ngiyabona labo ufuna ukuphila kwami ngiyowabhubhisa bonke la nyanga. Athi Moses ungakwendi lokho Nkosi. Ungakwendi lokho Nkosi. Khumbula ukuthi wethembisa ini. Lenza bale itawuvakala emuva eGibhithe. Ukuthi hawu lo uNkulunkulu wabo lwathi uyabathatha la ubayisa eveni lelinanawo. Hawu sowuphinze wababulala le. Kusho Moses ume esikhaleni umele uNkulunkulu uyambalisela. Ngoba lo uNkulunkulu ubaliseleka kahle ngelivi lakhe. Uthi khumbula phela Nkosi uthi utheni wena evi lakhe. Awasho nina. Uthi wena nawe ethembisa ube soyakufeza lokwethembisile. So wena njani ke manje? Ayamshaya uNkulunkulu emagama la khulunywe nguye. Simbalisele ngawo. Simene esikhaleni. Simeni ngelivi laNkulunkulu ungemi nje. Uthi akahle phela uNkulunkulu okwahle wena kahle. Mani ngani? Nelivi lakhe ukuthi wena simakade uthe. Ungabona masithandaza bazalwane. Siyakhuthaza ukuthi asithandaze live. Let's pray the word. Lo mthandazo lo uNkulunkulu uyamthinta kakhulu. Akusilo athi ngumva nje, ngumva wena njawo, ngibakela nje umsitho. But hamba uye evini ube ukhipha lelivi. Liphuma kahle nalo siyalifunza. Isho lokuvila kukhona ukufunza livi. Ngingakho emagama ethu akuba mancane emthandazweni. Ngoba vele lelivi ukhanza asigcwalisi ngani nakho sisigcwele lona lento iyakhulu. So ke Moses kanengane akhala kuNkulunkulu esikhaleni. Athi Nkosi ungakwendi lokho. Khumbula phela ukuthi wena uthi kodwa. Praise the Lord. Bazalwana ngiyabamfishayo. Anginokhona kubamba lonke hour. But nje umlayeto wethu uthi naso usinzisiwe phela. Awukasinziselwa nje wena but usinziselwe labanye. Bengifisa kanganani ukujoina umthandazo wangalesithathu nga11 lekumali. But bengingekho ngahamba sazahamba. Nami ukuthi sihambe sinakekele labanye abantu ngomthandazo. Praise the Lord. So ke asimele esikhaleni bazalwane. Ngicela ukuthi sifunzeni incwadi yokugcina lokuTimothy wekuqala sasuku sesibili livesi lekuqala lesibili. 1 Timothy chapter Timothy wekuqala sasuku sesibili livesi lekuqala lesibili. Verse 1 and 2. Bona
nekubonga akwentelwe bonke bantu. I-assignment leyo, umsebenzi, i-responsibility esiniketwa yona sibazalwane. Akunikwa labanye bantu bazalwane, kuniketwa thina. Ngoba phela lo lapha lo ngasinziswa umthandazo wakhe simakathe akawuva unless lo muntu lona afuna kusinziswa. Cha utawulalela ke uNkulunkulu omthandazo. So ke lamavi lawa aqondiswe kithi kuthi asikhulekele bonke bantu, asibathandazeleni, asibanxuseleni. Kusinziswa kwakho kwathisinzisela wena. Abakasho ukuthi unxuselela lo utenteni, khona labanye abantu abanxusela wena. Uyambona uNkulunkulu ukuthi na usuyayibuka leyo uyajula bazalwane. Lenza baye ukuthi umuntu unakekele labanye abantu. Bayafuna ukuthi la emhlabeni kube nekuthula lokunganani. Because mina nangisho ukuthi indawo ukuthanazela bonke labantu abanjani awubo ukuthi abantu abanganani la kwandawo. Lemele uNkulunkulu abasinde. So uyathi uNkulunkulu ukuthi utakwendani ngalabantu laba ya. Lathi wena yenda kuphela. Uyathi uNkulunkulu angikhona ukumchaza ukuthi uNkulunkulu kanjani. Ungazi usakafuni kwenta into angatshelwa umuntu lo sisiwe. Uyabuka nje. Unless wena ukhulume. Uthi banxuseleni simusa kubani? La kuye. Kungabathi angakhanzi umuntu lo ngangivile. Besho ukuthi uNkulunkulu ufuna kwentiswa, entiswe ngithi. Ngabe yini lesifuna ukula senteleni? Angasentele. Amen. Nasho sikhona ukudingako. Imphumelelo thihle ngiyabekisa ngoba sibantu sithanda nje imphumelelo. Kepha naka uthula ukuthi uNkulunkulu uyangibona. Uyangibona ukuthi ngiswele ke. Ha, baloNkulunkulu unjani? Naye uyakubukile futhi lezakwendela wona. Praise the Lord. Amen. Kepha ukudingako ukuthi kube khona umuntu lendaleni noma namcelayo. Kube sisibula mhlawumbe ngabe sithi uyadichenya kube sikhulume nje ngomhlaba. Because akenti lutho ungenti lutho. So ke uthi asibanxuseleni bonke bantu. Umthandazo wami sengabona ukuthi ngingawuva kahle nasho sibe into ababhizi ngami emthandazo. Kwami uyathi bancane kwami. Ucela nje ukuthi inkosi ingivikele. Inginike manje ukuhamba le ndlela. Naloko lokuyifuel ekukhambise ngiyakumention. Kepha lokhu kakhulu ukukhala kukuningi ngilapha kwalabanye abantu. Kunebantu emajele nami ngitubonene labadzinga ukuthandazelwa every day. Awumangani ukuthi nabo labe ngikhona khona eJemini. Kuba nemthandazo njalo nga3 o'clock. Futhi kuba nelanga ke ilanga lesithathu. Lebaye balisebenzise for i-hour lonke ukuthi bawukhuleka. Abakhulekeli abantu abangakhathi. But bakhulekela umhlaba wonke. Because bafikele ngekhathi bafike bavuleka emehlo. Ukuthi uNkulunkulu uoperate kanjani. Bayathandaza ayikancane. So nasi asentele lokuthinde. Sentele. Angizange ngibone indzawo lekaso. Bengisengayibona. Ngithi uyabona kunehlupho olukhulu kwala emhlabeni le. Because kunebantu labanganakwa leso lwangena ngoba ucede 10 iminyaka. Bathi ekhaya kuba hawu nana ngiyadibona wena. Labadinga imkhuleko yethu. Bona babhizi basikhulekela bazalwane. I'm telling you babhizi basikhulekela. Banemalanga banetikhathi lekuthi. Uyazila. Ngalesathu bazi labafast. Uyazila yini? Uyazila yini umzalwane? uNkulunkulu wamtshela point blank emehlweni le ngoba nabantu laba langitshengisa bona wathi wena usiyo ingcenye yabo ngoba usaziyo shi wavuka ubuhlungu because lokho mabele naso ukufaka ugcina usuyakhipha ngava nje ngithola emandla bazalwane ukuthi ngizile nangitshela ukuthi akusesiyo ingcenye yabo yabona ukuthi benta njani benta ini umangaliso wena usesiyo ingcenye yabo ngenxa yokuthi
Asukumeni bazalwane. Nami ngiyadibala phela. Lo mlayelo akusiyo wena. Kepha ungwethu so. Ukuthi asikasindziselwa ukuthi nje bese siyagibika. Awusensindzisiwe ngiyayibona inkosi. Kunethi lokufuna sitentele labanye abantu. Ufuna kube kanjani? Yohamba kahle emhlabeni. So ngithi kunento ongathandaza etukwakho. Ucelele bani. Mina I know ukuthi ngathi nangivelelwa simo. Ngoba khona abantu abangena emthandazweni. Uzinkosi. Ngikwathi lokho ngoba ngabe ngami sengiyawenda sengile. Ukuthi sengithandaza abantu. Ngabona ukuthi shothi nami ngathandazela. Phela bengamukeli uKristu. Le chorus makabahlala show njalo lapha ekhaya ukuthi thatha Jesu. Awu siphume sibhekene. So kepha ke ngathi sengisesimene uNkulunkulu asakhonile ukumbeka endzaweni ngase ngiyabona. So ngabona ukuthi kule bazalwane lebenta nawo nami bese ngikwenda manje. Awukani kuyathandazelwana. Praise the Lord. So ke asibekeni labanye emthandazweni imigwaqo emadimoni afuna ingadi. Kukhulu ukuyithola avela ingodi. Citheka ingadi nowhere. Ingodi bazalwana sithandazelene. Uthi asithandazelene bonke abantu simakathi. Kuningi lesingathandazi. Uthi lo munye ngise-trucking ngishayela kwathiwa ngithandazile that road yakuManabwana. Uthi ngangathandazi. Ngathi nansi ngifika ngakhanza buqaqaqa benanza bengodi ingadi phansi yakumangala. Uthi ngapaka ngathula. Ngathi wathi kepha ngitsheliwe. Kwathiwa ngithandazi ufuna umgwaqo nami la. Mina ngathandazi. Shothi lokho bekungeke kwenteke ngingathandazi. Uyayibona lenza ukuthi impilo kanganani. Amen. Asathi ukuthi ungabele phambili la kuyo khona into abathi kuthiwa kuthiwa. Ngale assignment lowanikwa. Weva ukuthi uyangitshela lemoyeni. Ungakungabadi ukutshelwa emoyeni. Ukhulu kakhulu. Praise the Lord. Amen. Wangathandaza wakhanza ingodi imoto gibelele ephulu wakhanza ingadi phansi lemasana. Wathi kube ngibane nganxusa ngathandaza. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Asithandazeni nje bazalwane. Asisukumeni sithandazeleni labanye. Asizileni bazalwane. Emadimoni basazi malume basazile madimoni awayivalelenza usho laba lo khona labasiziswako kanti bekasa operator ezinye ezithile la Saturn because bazalwane kunebantu lebasebenzela sitha bakhona bamba mina bengingathi ukuthi khona umuntu lathi mina ukhona Saturn ngambona ngababona lengekhansi babhale yabhala wonke umuntu babhale black devil wena sholva mina waphela mina ngikhuleke ngikholwa vele ngimsendise ngiphila kepha nje lento le ngayithola ngisemncane besolo imbuza ukuthi kepha ukhona uyathi ukhona so na ufika le ukhanda abantu babhalile akanenza uthi yena noma angafela la akanemsebenzi yo ufuna ukubona ukuthi ayikhona uyathi Satan no wathi emhlabeni praise the Lord. So ke kunebantu lokhozi babale nasasindise uyabuya asho ukuthi lena uoperate kanjani. Lena madimoni uyazilwa azilwe ezibanibani ukuthi akumele kube nje empilweni yakhe. Thina ukhozi asizile ngomhlaba silwangala. Lwangala ka physical ngala enyameni. Le ku spirit lapha into iyente kakhona bamba. Ngoba ngaphambi kokuthi udenteke ticala evela kawo la kuphuke phala. Evela kamoya. Siye sithi yathi vele ngayibona nento ngayiphupha manento nayo awubuka manje yentekile yebo into denteka baba le bese thi buya thi yakuphelela umsebenzi la lobonakala so ke baye bathi ayazila azilele ezibani balathi soke simbonge ngeke kuze kube nje ngeke kuze bese thina asakhona ukukuthiwa kulelo plate lensidi bathi ke asithandazeleni bonke abantu bathi asinxuseleni bonke abantu singeneni umthandazo sime
Praise the Lord. Amen. Hey, emhlabeni kuwe ngale ndlela ongathi ngayo wena. Unless ungene kamoya, etinye uNkulunkulu ade kondlulela. So kudzinga thina bazalwane. Ukuthi sibe khona lesisukume sibe khona sikwendaba. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Yabona mzukwana mine ngobhajatiswa ngamoya ngcwele. Kunento lebengiyenda lebengingadi ukuthi ilusito kangaka ngisele ngekhathi khona mina emandlela ayangifike noma ngilapha lathi akunenzaba noma uyakhala bakuva noma kwendaba. So that day ngiyotholana lawo mandla lawo bengenganakela abantu abadala ngendlela mangisakule ngekhathi because mina isupport bengiyithola bebafika abantu angivakashela bakithi ukhanza imali babo bese uyabathengela kunabantu abadala khona abone nje umyasini abone nje nika into lelo sokuthi niwe phela kudla lababhotshisa khona abone nje uyamshintshisa wena kuNkulunkulu athumela umfana abazalwane sendawo uhlala phansi kungilesine wafika wathi uthi uNkulunkulu uyakubona lokwendaba abantu abadala ngathi uyakhulumela mina namuntu awuyakhulumela uthi angitshela ukuthi ngemgcibelo enkonzweni khona nginawo kwenta la kuwe ngathula ngathi no ngithi nje uyangisukela ngoba sihlala naye la ngekhathi uyabona ukuthi ngintana ngiyathula ifike inkonzo ithi setawuphuma ngumlinzi ukuthi kwenteke thina usongende kulutho asuka kude sekutawuthandaza nje ivalo inkonzo mono ngcula bese tukwami athumela umnyamtshile ukuthi uqoliswe ngamoya ukuthi uNkulunkulu akutshele. Praise the Lord. Amen. So le breakthrough ngithola kanjani unakekela nabanye abantu ungakuthatheli phansi uyayathi le nhliziyo ukuthi bonga kanganani ibonga kwendlula nomlomo la ubona bonga ngayo umuntu nasho ukuthi le nhliziyo uwenda ngenhliziyo lele and uwendela umuntu longafuni ukuthi akusite naye ubheka ukuthi aphenyela ukuthi angisita uthi nami ngimsite nanguya longanabali longathini ngimsite yena uyabona ukuthi uyawenda. So ngethuka ngamanga athi yi so bazalwane asimene esikhaleni ngile uNkulunkulu lokho lasibitele kuwo emva kwensinziso isifine sawusinzisiwe manje kepha nyalo sale ubhekela labanye kwasho abantu labaphuma ulimi lasemhlabeni kwathi ungibhekele senyalo asale sibhekela labanye bantu utobona uNkulunkulu utawentela umusa kanganani. Asimele esikhaleni bazalwane asimele esikhaleni ngemithandazo asimele esikhaleni angathi khanga ngithandazela nomunye ngalitshela ebusuku uphuma lo ngeke umqabanga kwathiwa nje ngithandazela adiva ngathi ngiyahema ngathi ngiyavuka ukuthi bengithini bathi ukuthi ngokuzokuya ngevakala ngepha mina ngifuna ukuthi ngevakala asisimakaze ngithandazele sona so lo la ngekhasi ngiphila naye laphila lenye impilo ngithandazele uyayibona le assignment uyabona lo msebenzi emzalwane lo nike ntongwe singahlalini singadibeki phambili the moment sinakathi inkinga talabanye lo ngabandi in the moment uNkulunkulu anaka kwakho. Amen. Amen. Cha bazalwane angaphiwa kwelula ngikwani kwelula umlayito walamuhla usho njalo nje uthi kusinziswa kwakho awukasinziselwa wena ukuthi unakekele wena but usinziselwa ukuthi unakekele kwalabanye unakekele abanye then i-reward noma ke umphumelo noma imbadaro uNkulunkulu uyakunikeza. Amen. Asimele esikhaleni bazalwane asimele esikhaleni uNkulunkulu lokhu lakuhlosile ngasambhali ngamuntu lothide uyawumisa kunebantu abafuzetelekile lababoshwe kamoya bafuna ukuthi thina sibakhulu
yathi ukuthi nemuntu lonatha tshwala lamuntu akasabuthanda akasabuthanda bumqedza uthatha sikweleti asithathele nje ukuthi amana abonathe ngoba sekwezinto ziyandle ledimoni walifida akasakhona. Amen. Labanye bakhuluma kutshela ukuthi le mpilo ngiyiphila wabasayithanda uyathi ukuthi kukhona abantu abanjalo banenge bazalwane so ke thina simenteleni njani asibaluse le